Abuyela ucabanga ukuthi i-system ye-government yiyo kahle kahle ivumelana ukuthi i-drugs ingene phakathi. Yavumela shina izinto zenzeka ngakhona vele shinabo bafela ama-out bafela ama-out la ngaphakathi into abazenzayo futhi esengasho government lephezulu esanefela ifela wonke lama-department of health, department of social workers, wonke lama-department yafela makhiphi 250 imali pe-out yehla othi lezi bam ezamlandeni lelo zami nje sabhoza yena azindoni ukuthi indeni ezenzana besifande ezimlandeni but ezisiphila zamfika besingathi zisiphila laba sobise ukuthi ambulala vele thingisa ama-speculate thingisa komakhosha nawo leyo bengiyifuna we leave no stone unturned samoya uzobetha mina angithola mazoyimamela ungayifundeli ukuthi vele uvolapha epassport wafuna certificate ufundele uku-understand uninto esibhaya mina la ela mina la mangikhulisile shida nje makutshela into awuzifunda ukukhuliseka mina senisa manje tshela akufani uyangitshela wena ya kunina manje ngiyashintshela kanjani njengami into engitsheleyo njengoba sekutshela unisibhizinisi mali ngale ngaphezulu so isakela eligwebile uphakathi isakela engebe phakathi lapha khona ngibeba lo ama-30 days amakulukutu mawenzeni sithi ngilwile yabo into ezinjalo ikulukutu yini ikulukutu nendawo encane uvalela bavalele uwanda so manje mawudako ukulukutu uvalele uyi-1 obviously gawulo bakulethe awuphumi nokuthi ushaya umoya yakhona 1 hour bakunika 1 hour per day so kunjani ngala phakathi mahlelo uyi-1 emphethweni manje dependa kulejelukile yabo ukuthi mawuthi ayiselele iwanda bakuchiye emphethweni ufile ayizolufile lelo mnandi maphethe into zakho phelele what about ngona next ngena lapha una next sayidala phansi impilo awuna next une 20 kuphela ufuna ukugemiza kodwa awufuna ukugema ama-truck futhi ngesibhema ngile ufuna ukugema izinto ufuna ukuyenzela yonke lento lengisemthani ukwenza kanjani bese kube nemali phela bangakulethela lapha ama-out akho uyazi ama-out phela mayikulukuthi bangena nezinye iboshwa kuphela ushuthi zangena ngisho yakhona nemo nje indawo nemo uzinto wakutshela ukuthi nje ifoni nje ifike kanje so manje mawuthi ngiyakhawuza mpethu ne-drugs ingena njani ngena ngamahadi amawadi langena la mfethu ama-arms banyusa ayongena ndlela uyazi mfethu imoko sekimoko manje musina ngabe back in the days ejele musibokuthi mawuboshwa abantu baphuma vele bafresh nani ngoba belengekho i-drugs manje mase khona kusho ukuthi musu angeke umuntu ayekele ukuganga usezastike khona usezastike lapha vele azaphuma amajele wama wachange vele wachange njengoba nawe uthi bonkawuza le ngaphakathi nani umfuthi usankawuza unkawuza manje sankawuza usujindile ukekade angayekadala kakhulu ngishayela izolo ale yazi kama pema namakristali yabo kahle plus ikristali nje vele yabo mara kahle ngale ndlela le so manje ma week kanshap yabuyela ucabanga ukuthi i-system ye-government yiyo kahle kahle ivumelana ukuthi i-drugs ingene phakathi yavumela shina izinto zenzeka ngakhona vele shinabo bafela ama-out bafela ama-out la ngaphakathi into abazenzayo mfethu esengasho government lephezulu esanefela ifela wonke lama-department of health, department of social workers, wonke lama-department yafela bamosha imali zakhona ngasikhalela kubo njengoba phela ulawo yankawuza ejele kahle kahle kumele kube indawo yokuthi bakhipha away from zonke lezi mali mara abanga banozana lezi zinto lapho wena uhleli lapho khela and baneshow yena bakushila bona baneshow ukuthi bakushila bona ngoba hamba lana mara lento zoba khona njani la ukube bangafundi bazoqinisa isandla
abo ingisayibona wasenza khona bazilethe ile baphikisana singasikena ibi angeke vele ugena unkawuzi ulinda vele ngubhema wayo yabona batakiwe nabahamba nabo so manje konje ufahlale unangaki nabona 27 mayisona 37 10 so manje njengoba isikhathi sivayile nempilo yakho bese isemuva ama plans akho bekuyini or mhlawumbe lesikhathi sobala ukuthi okay manje sengisele na 10 months 9 months 8 into befika engqondweni ukuthi ufike uthunele inkasi hayi kasi into engitshele ngayo mfethu mina ukuthi ngizifikela like azinishele just bona yenzayo yabo mina into engibheke kakhulu mfethu usifunela lesipani nyana ngiyabamba like us ukuthi kunama organization evayo ipani kanjalo ungenela kiyo yabo mara so njengoba usho nami ngizela kasi nama plan amaphethe yabo futhi vele ama plan lawo la vele ezela 2026 ehouse amanye plan amasha futhi umaphi la ngiza nawo maphi la ukuthi ngicela njana wami jana wami into engitshele ngifuna ukuvula ini ndiyashaya ngayo futhi ngifuna ukuvula ini ilonto ngizwa ilonto nawo ushapa endaweni ngifuna ukukhuluma nalabantu engisebenza nabo ba corporation service ngiyabona njani ngilenzela plan wami ngiyabhaya ngulempela ukuthi ngizoyenza kenze ngitshintshe impilo yami hayi ngale yandlela ngempila ngayo ngendlela entsha phela ngisiza nazo izandla zami and futhi ngirealizing lethi impilo izandla zami zizobhala uyabona ke if you can do it vele kuyacaca ukuthi wonke umuntu angayithula so manje njengoba uthi usayina isipana kanjani la ngekusayina mfethu ukusayina mfethu kuyini house arrest la ashile ngimosana wenze house arrest sizithethe usayinelanga sana ukuthi mfethu lokusayina ngeza abantu bahlala basayina ukebile ngisho uhlala kuma 7 years ejele mhlawumbe ushaya 20 years uhlala ngihlala 10 years ngisho 10 years enye lo isayinela ngaphandle manje njengoba uyi bangathi aphanti babazi kanjani ukuthi babana isikhathi sokufika banesikhathi sokufika bona abantu 2 wakusuthi mhlambe bazo bathi 2 baza noma kungelanga bageza kayi1 baza bayaza nayo 2 nights ngeke uba creme laba ngeke tshela ubiza njani manje ezimathanda ngakuthola ungekho vele basheli phela ngeke asijaphu le iphepha lokuthi kuse kuzochaza ukuthi wangatholakala and wahlala watholakala like wakusuthi first attempt vele like 2 times akala one time one bakho wathi ihambo la so bosebenzwe ngimabafika already batshoda umuntu usendaweni kanje mawune phone or bakufonela uzokhala so you for how many years now 8 years and ngihamba ngeva wayo manje makwenzeka uthola ispani maybe lapho mfethu lapho ngisakhuluma nabo nabona ndlela abangela is ex convict ngokubiza asimka opportunity life manje patha crane phela uyangoziphatha wakho ngaphandle ngisho na warning onangi umuntu uzibitha train span into abayifisayo vele for umuntu isiboshwe ukuthi sithole ispan original into enhle kuphela bafisela umuntu ozoyisa ispan aphile impilo yakhe shaka ngoba buthe buvayene inxusi vayene inxusi mfethu ngizama vele mina 14 years so spinile serious azana konzela manga usombonile ngokuyi hayi lesa ikhwele ngibonile vele ngibambile yabo washaya inkazi keep it zakudala hayi mfethu hayi akusingayo kakhulu amamenguzi fine noshap yabo mara sasaringa yonke into spin hayi yazi vele sashoba kwempilo ukuthi ayazi neminguzi ngisho sengisho mara ukubonana vele bamba sabambana hayi lokho yasenbetheni ngisho vele mina ngizama ukuthi uthole email rehe khona ukuthi likulinde minyaka hayi mfethu azulendana yiko mfethu esifithu bemalini sithenizwe nami ukuthi uyangena mara since ubuyile ushayela inkawu hayi mfethu hayi mara mfethu ungabe abathula hayi ambuzi leyo okay so already
Belisa lento ukuhlola. Olele mfethu engathi umsupportive mfethu esana. Amara mai kumele wenze le Mfethu ngiyabona and she's my supervisor. We have a black man under him. Mamela yena mfethu. Abongiphila naye vele so yonke into ngifuna ngabona ngini isikhathi singabe supportive mfethu yonke leminyaka. Ngizula bonke abantu ngasho njalo ukuthi mana abanye bakhona abasupportive maka. Obvious olele number 1. Number 1. Mina ngidisa. So lithe mawubuya lijabulile umuntu wasekhaya umuntu omkhulu. Ijabulile. Mosha. Ayinamngeke import vezi uyazi phila sonke ngapha nawe uyazi. Ujaya mongezi mfethu khulani cool asikhulu. Nawe uyazi basically. Siphilile mfethu. Uphile nani wazi. Wakhona ungitshete mongezi ayi step lesi wama ngase sithanda. Ya ngikuzwa ngokumamela ngani ukuthi uyangaza ngisho. Phela nje. Ajenze izivulele simanga. So manje mama sibheka mfethu like asibe seneqinisweni uphumile la ngaphandle ucala fresh esikhathi ezinye izinto nokujwayela i-level akusenzima akunzima sizinkulu kunzima blind shuma sadidzaini changes and changes abantu ngoba ngabudget nasichangeile mza okhuluma nabo abantu sinabozela nabo wabona njani umuntu ndabaziva ngokushosheleza nabo ezanda ukushosheleza nabo eshani bahamba lephezulu ngamatanzania ngabona ukuthi isikhathi nabo hayi ngithola ukungena yabona ukuthi ujolo nawo nje ukhuluma nawo for plan izinto ezibhilayo esana asile abantu nabo labo so vele unokuyitshela sometimes ukuthi esana la ngifambulile la ngifambulile la ngikhona ngizenzile ngizenzile yakho ukadapt manje mfethu ngibona ngathi kuba akusiyinto elula because if ever wenza something for like 10 years uqala afresh usadinga that 10 years again to recover kahle that I'm grateful ngibona le family lenayo mfethu lenayo mfethu I'm grateful for the family uNkulunkulu ngiyambonga sibonke mfethu ngiyamthanda mfethu umthengelayo sonke lesikhathi ezifele isikhathi nami ngihlala naye iminyaka so angazi amakhosini mfana onawo for umjida ufuna ukuzayo ukhuluma nami kwamanje ngabanganibuza uhlala uthi unembuzo masingayishuda sekuyabeka nginawo net kwamanje kwangifuna ungiphazamisa mbuze maya usho ke bra wami to be honest mina ngifuna ukukhuluma into straight ngithola mistake from ama details ngithola nayimuza nomjida makabuza ufuna kahle uphendula umbuzo understand angithi awuphendulanga umbuzo uphendulile yabo angifakazi kakhulu mara basi kumele umnike ama details ngithola understand umnike lento ayifunayo ngithola understand or ngizama ukuchazela ngesahluko esimhlophe uzokwazi ukulanda ukuthi ngisabela ngento engakanani ukhuluma wena phezulu ngithola yashayisana Freud le man like yabuzama ukuthi ngibone namongezi njengoba ngibuzile ukuthi mhlambe face crime ube more specific ukuthi face crime mhlambe sabona indladla lahlile sangena amaskena ngakubani waphula umnyango neyavula bona ungathi umuntu makayibukele kube ngathi uyayibona understand manje wena uyikha phezulu yabona iyo ngithi ama crime abhaya wathulile abhaya ngahambisela awubi ukuthi ama details yabona mhlambe safika sashaya ikhari le driver imingale yabona manje bheka indaba ezibanjani ngiyama ngabheka nje ngendluso ufana ngathi ukugabana awusho ukugabana wena just uthi safika kwedladla njengoba uthi nashaya 2016 mangibuza ngale 2016 azange ube specific ukuthi okay le 2016 sangena kulela dladla sashaya itrans nashaya itrans masithi sivule button nayo inyuku nani yabona azange ifuna ukuthi istory sibe kanjalo yabona ubekele wena ngisho usazi usikhumbula exactly as yabona ungathi hayi safika la sashaya itrans sabaya njengokuthi nayo isidebeleni ukwazi ukuthi mhlambe isidebeleni nayo kanjani nadibana kanjani novreka uvreka ngathi makafika and besihike sizele kahle yabona
angazi but ngoba sesicedile I don't know ukuthi mhlambe asayikhona yeah ngithola because mina bengicabanga isikhathi sibias as long as angazi asibeke kahle ukuthi mina bengifuna yabona like ukwenzela umzekelo ngichaza ngiya understand bheka mina njengami angithi usho ukuthi ngiganga kuphi konjani njengambheka yazi kwenzakalani bro to be honest nje ngikubeke nje highlight ngithola ngiya understand asiphikisana ngisho saphikisana ngeqiniso ngoba bheka mina njengami uganga wami yazi bengiganga down ngisho ngilila ngivela udriver we-truck yabo uzophaka makaphaka ngumile lapha ngicayekile nginanext yayibona direct bangavela yeah so mawuthi nashaya 20k nishaya kanjani base 20k sidathi nabona zonke manje thina abantu abaspinach yabo futhi siyahamba futhi la office indini esaphithizela ngisho phizela khona la around asisibona nango medal hamba ngebhaki la bhaki simanje ibhaki la hamba ngani but kama KP ma KP 250 kumala pe abs yes awuthi lezipha azamnandi lelo sami ntatha boss azidon phethini ngena besipaka ngena ezingande sinamba ezinsikiya sehips nisikiya lezamfili besingathi sport lezo siyakhothoza hips na sestra siyazama sevitalo ngiphatha sana sevitalo mitshini vitalo eyashaya yaba velocity nani wavula sasinake ngivula ngathi cha ngivule phakathi nje ngivele ngishanje manje nayibheka ukuthi nzimali nesikwala sesizana sana si sponsor lesana athi ngivale lo mnyango endlo no ngazenzini la brand le mosobala maskiya siya ngazinjani andiyenza manje ngivale uqhawusha uji mina last day na last store esibani ayiyakele abasijama masibe esalale ishu ngiyamalela ababone next ambile azange sijampi singakhona jump indlela nemali sijona stasha esibantu bakhe siyakhipha like us lama fountain back then arrange ngwana zolangani sifezeni awujase spray to samba si4 kashi karavela bana si4 4 men bana nabotshela bayi4 bana sile mo 5 nabotshela 6 yalo tshela ngibangwana nje awabheka sebrigade umakesi umadwa spray nyama zina changa maparela basenga yini mfuchikini ngopila yonke le base ngani patalini siyasikaga ngokanga kahle imali yazi alosta phela mase spina sisafuna le mali le 2000 funa something sifuna more ndisizile phela bana alosta bana ndosini abesishana ngoblack le door office ndibeze azi kodwa joy my office and joy and the 80 or 40 and joy it's shiny and this is for an instance so the more uganga ifuna more edits yamokubu ya siyabasikona zenza umuntu osuzikhauntereni store ndo lezi edit imali sithi one siyafika mhlambe siyini Mr. Feeling thenza amaqalisa amukwenziwa uhire ama-video yamala fika lapha mhlawumbe ngitshela zenza ngiyambiza ngabe sayidini ndozala ngomkhombola naye movie makathi uyeza la ungwana nyanyawa la yala bisidi exactly nje wesi story ngakhona ndo story kahle besine craving ngokwani science lana ngasezandleni ngaseulweni noma ngela emaiki khona la science khona ngaseulweni lapha kabubani la nenzani lapho sasashaya imali ngikhuluma nesiwe yabo azange ngitole njani ngifika ngabona sevo nangikonfesile manje yabo ngathi ngithe
ngathanga yabo mama yeah pijama ephezulu hayibo yabasana indoda ish baphuma ngezinto ezinabantu nje angeke nakungenzekala Ingapayisa lapho bekudala. ish lapho ethelele bathi Yipi. Zebhula ntonesibhula mala. Oh, wayemoko avele ngizoyivala nale ngathi abakufuna ukufaka. Bathabunyo hayi. Le sabele njengoba benile ngala zange ngane ngala. Asabunyo ngizonga hayi sabena namali, sabena namali bathuza nothayi. Bathuza lesiphatha amafoni igala thu. Akoma ngithi amawachuchu ngapha ngitsonga ngapha. So right and should moganga wena mongezi. Unembeza vela kekho. Mbe masoshiza futhi kujima. Wakhona abantu besifazana ama-out fila akho so bangeza udwa bangayimafamily nayo kwanje mafamily ebusuku nani bese abangenza uthi la strategy ngizamthola vele ngizibona ngabona umndeni wakho amdle msazela zamthola ngosihamba naye esilala mshiya ngomso nami chayisilana naye ngimfazile or hamba naye yasemphuzisa ushaya nani keep mine ushaya manje mthethe ngenkani hayi ngenkani sisimo masimbamba mama ngenkani nje yasepewa asamba simphuzisa vele ngamasimba lo first good very dawa manje fancy kwami le the street sisingale thuthi sizimikile shayiko kana sengeke ngiyamana kwaye umoshila bemukwaye umoshila manje bemukwaye umoshila strong ngendlela yo bese thuthi njene esivikile kahle manje ayi strong amanga zakushisa ngibona manje sinyuni ithola kanjani ke yibo buye lo mchisi ngishisa ngithola mhlambe ibed engisangikhiphize ngopeni yabona uthi bano uphila manje bese manilala naye chayisilana sasunibonile kanje uthi wena ngomntaka singomtshela ngokubonana mafable stage umtshela ngitaka kakhulu ayo yakusasa sasa makayo namathasi amaningi kakhulu emzimbeni shimala lapha into yakhe nayithizela yasemsana siyazi sikhuluma naye manje sabe ukuthi nangabe umuntu oseramini hayi laba besibamba njalo asibana elandini manje singabazi abantu hayi manje besihayi ngisamba sambini nawo Nitrans. Ya samba nawo. Ningibeze transini. Niyahayika bese ngiphinde ngibamba inene. Amanga ndo. Nabe simusha ngikukhuluma. Manje into yawoza kuqala lesijebeni. Ya vele ya asingene endaweni ya no. Manje ya 2026 mfethu. Izingisele ngayo mfethu yaphambili mfethu. I think njere yona mfethu na mfethu. Nguyele mfethu emphakathini wami kazi lami njengoba sazi ukuthi mfethu akusi easy mfethu adopt lifestyle ephilwayo kazi ngisho impilo rhythm mfethu ngitsho so jwayele vele amabuka sponsor asese le real life le mfethu yabona uma real mfethu ngitsho yabamba nawe Unisamba nazo ngendlela straight ngithola so manje mangabuza mhlambe in 2 years njengoba sengibuyile ufuna ukuthola sovame mfethu mina ngifuna ukuthola ngishapho mfethu ngihlala nomndeni wami via mase angikona manje ngidlala nyana lapha taxi ngithola ngathi ngihlala khona yabo ya ngisipane just ngiphila impilo normal life ngizikhona la ngikona khona ngispanela or ngibusiness nyana yami la anganga khona yabo since nama outs lana i-organizations nabojoinisi manje ngisakutshela ngayo ngisho ya yiyo le program dog yashisa so manje abantu mhlambe ebabukele wabakhawatha ongekho awe ukuthi wabakhawatha ungathanda mhlambe lento bengisayishiya lento ngizayishithaleni bangixolele kibo bonke ngisho wonke umuntu ngiyenzile into empilweni yakhe noma ngingazi ukuthi omunye so kanjani yabo ngicela ngixolele ngisho konke ngenza lento ezingenzisayo manje ngiyile ngumuntu echinchile yabo ngicela ngixolele kibo wonke ngiyazi ngisoni bangamehlweni ya zami ngawo wonke ngisemandleni mina ngixolele so manje i-oledi ungathanda ukuthini no before say oledi ithama liva ithama lami lashona kodwa so selincane yeah so yinto ungathanda ukuyitshela oledi lakho since kube umuntu osupportive because nano
njengoba bengithumela umjida ukuthi awucheck kusasa ubonile ukuthi oleli sane-care for incosi yayo nani mfethu oleli lami mfethu masikhuluma ngaleyo mfethu equeen into supervisor yami leyo ngithanda kakhulu shina ihlezi nje ngingiphoqile empilweni ngiphoqile kakhulu yabo manje yonke into engiyenzayo yabo singenzela yena nje ngifuna vele ngajabula yonke into engiyenzayo futhi manje vele ngizele ukuthi angangiphetha secret engiyenzayo yabonayo yabo futhi vele ngempela yena ngimthanda kakhulu nawe disappoint because I believe already mfethu sesibonile sakhe engaphumeleli bro anofekanje mina ngifela ngihlezi nje ngimenze the best mina ngishaya isifuba ngayo mina ngishaya isifuba ngayo wonke kwenzile empilweni yami akukho ngathi mina ngifela so encosini zano ezitshela ukuthi ziyacaba ukuthi zimamela abazali bafethu yabo zimamela abazali bangathatha abazali babo kancane isekonke abakwenzayo bacabange lekusasa and vele kibo kunzima ngisho ama peer pressure mara abazali babo into ababashela zona talking from experience okay I get you abazali bakhe talking from experience mfethu ngibonga kakhulu ukuthi ube nesikhathi mfethu uzobloma nathi ngiyabonga nami bafethu ukuthi ngizongibiza la as a guest ngizovakasha ukuchaza ngelife engiphilile kupiva ematele impilo yami nani nento sizibheke kuyaphambili mina ngizimisele ukubheka ukuhle kuphela shini nami ngiphathwe sikhathi lami mela nje ningwelcome kahle ngangithathi ngiyaleza kudala past tense angikho kiyo mina ngibheka ifuture nani nizozibonela shini ngidinga ukuthi ngizikhombe ngizichaze ngizibonela nani asikonke ngiyabonga simanga ngiyabonga nawe ungibiza mfowethu ngiyabonga futhi kakhulu mfowethu ungibiza ngithola ngilapho okay guys this is it. Sibonge kakhulu bafethu if ever you were able to reach this stage of an episode njengoba ngishilo bafethu 2026 2026 let's be positive about our life, let's be positive about everything because you can't do izinto ezibhaya without being positive. So this is Wolf 925 signing out. You know we're doing it like we're doing it for TV, the podcast that other podcasters watch. Let's go, keep on supporting Realign 925 guys. Zobona ukukhulu nechintsho lizoba khona emphakathini. We out. And don't forget to push